simemukela ke asisakhuluma kakhulu ngoba manje sisazothinta impahla yakhe sobatshengisa abantu baphilizi impahla esimukela ngapha malokazana wabo ile sibangazi mnyama hayi le simphelile kungisiza ngani yabonga amadlela nabasemhlabeni sithi mmungeleni lo mama wala ekhaya ebe umama somfaka esithebeni namhlanje asikathembe asithemelezi siyamemungela wale yampala asisho lutho asikanti phezulu Ninjani? Khona njani? Siyaphila nathi. Ngabe ngikhuluma nobani mina? Nomalanga kaPhelisi. Yebo. Sibona kukuhle nje la ekhaya kugcwele abantu. Uma ngabe ungasichazela nje kafishane, ngabe kwenziwani? Umshado, ngizoshada noPhelisi. Yebo.
Njengoba kumshado nje nifika izolo sibona nihleli lapha ngaphandle ningangeni ngaphakathi ngabe nihlalele mhlambi la ngaphandle uma ngasichazela kafishane njengoba sihleli ngaphakathi ke sesangena endlini ke sesiyogida ke manje lapha ekhaya sibayile uma ngasichazela nje ngosiko lesizulu njengoba nilwenza nje kungani nihlale ngaphandle ningangeni ngaphakathi manifika funakala ungene ekhaya ukuthi uphuma uzohlala la ngaphandle ukuthi uqeda lapho ungene ngoba uthi uzogida yebo hayi siyabonga kakhulu wathi ngagida kahle hayi inkosi ikusise yebo Social
Asidali pe. Sokalo nyawo asina. Obi joyo. Sokazia. Hamda
Thina bakwalanga abakubhaza basemlindeni bakwakhophala ngomdlalo bangisidungulela banosho kwasibasa amathoko. Ashengele namhlanje ngilethele makoti okufanele ngabe kade samlethe. Ngicela ukuthi masimlethela ekhaya namhlanje. Uma sekunesikhathi sekudala. Senabazukulu nabantwana. Ukuxolela abasebenzi nabalanga Sabeka. Inkabe ebhili. Asinasikweletu ke kwaButhelezi. Kanti ke njoba simlethela uneshumi lengane. La kwaButhelezi. Simkhiphile ke nazo ekhaya. Ingane nazo sikhiphile baphinde bazemukela kwaButhelezi. Kashe ngeke siyabonga. Ngoba ke ingane elihamba ngaso. Ngoba ngeliyanga kothi wena siwe namhlanje. Ngicela ukuthi masombeka la Buthelezi namhlanje. Sizane. Kukhulu anhle leminyaka eminingi ezidonsa ezikhulu. Mina nginathembile solumsila ngokulayeza emaqheja amabili. Ulimana lokukhokhole fenza abatheli. Kukhulu nango khokho ke nango ke indodakazi wakho. Umzukulu wakho. Uzogida namhlanje Buthelezi. Uze la ezweni leli edala ngalifikelela lona nithi. Nanakhe kwasikhobhulubhulu. Kwasijinge safana embisi. Lapho ke izulu lelo emanxiweni lana nakhe khona kudala kusenemizwa kwalana uyafika kusemnoyini yize kuweke khokho umbheje zezwelena nisiqomela lona nogogo ithi nani nizolile akona lihle kodwa nje asajwayeli thina ngoba sizalelanga la asotholeke siyacela ukuthi wathi mayizela ukhanye konke nasebantwaneni yize kuwe khokho amanzi etiye bathi wadla amazambane umlungu ngenkani amazambane kaBhubhusi bathi babuza bathi manzi etiye wadleleni amazambane wathi ngiwadle ngenkani ngikhuluma umlungu uzokwenzani ngoba nithi umlungu edelela insizwa zakwalanga lezonke lezo yize kuwe mkhulu ubaba ba-anti mkhulu wethu ashela imhlophe bathi uphelezela ezulwini Samson mathumba kahlangana noSinyanga bathi wabaleka wasiza wama wayebambezela bathi ushaya abantu ngempama nje wabaningi Khulu wena baba ke simlethile uanti la emzini wakhe futhi ngicabanga ukuthi nani mani yakwaZulu nangishiye egane khona siyabonga ke masothola manje siphila amandla ukuthi ezefika uanti la kulomuzi sizophetha lokho kwakufanele ngabe kwaphetha umkhulu bandlula kumkhulu benza kobaba nabangaphethe ngibonga nje ukuthi asiphikisana ukuthi bona balekile masothola ke masisho kanjalo nibaningi ubiza nje amakhada yenu esengiza kobaba abazalwa naye omkhulu baba nabamama bafana dlani namasimba kwenu kwabonye baba ke yasho akudlala wakhona baba bashinga nala kwaButhelezi nimbikele imoya yonke ngade abantwana bakhe ngade nabazukulu yize kobaba bakwamazungu abazalwa nabo akalamana nabo yize kuwe Thanikazi ositho semfene zibovu ungungu basifuba kuba sikhulu sinendaba asodaba kukhona sokukodwa kwezimbi indaba indaba kwenjomo kusaba iphela kusala isiphena
ubaba-ke wakwamazungu loyo omdala kuno ngize kubaba ozala mina siyani uyise noma wuyo ngoba wayehlala ethina ngoba wasiyani ubaba ukuthi masenze semuthi ubhuti number 4 umuntu omlungu yedula ukubiza ukonto lisheleni wathi wabamba umama wayekumkhwekazi ubhuti-ke lowo number 4 ngifike nangu-ke u-anti uzogida namhlanje emzini kani khuthaleke mina sizothuma nina kakhulu ngoba yini esinaziyo kuvele kwakuthiwa abantu abadala uThomas omdala wahamba la umhlaba sotoleke ngiyacela ukuthi mangabe sesifike la kube kuhle khanya uzakogogo-ke manje ngale ngawe khokho uyakwamkhize umpapitera mhlanje ula wakho uzokuzwa ngoba ngendlela okudala ngayo ngicabanga ukuthi nawe wamshise sina ukuthini ize kuwe gogo ize kuwe ma ize kuwe gogo Ntombi yakwaZungu wawuthi ke unentombi kapho lowazana ezombivana intombi kamsongo ensimba yike khona khona amagwala azombaleke la ke athi lokha wamshiya la sizophetha ke namhlanje ukuthi akube kuhle nabantwana bakhe nawe gogo machapha ngicela ke masothole kube kuhle sinihambele nikude ningathi ke masikhona sishiye khona bese nithi ashongo phela nengane ezincane nendala nezakwabo walaba sibalethela izahamba nemimoya yonke masenza lezi zinto iphetheke kube kuhle babuthelezi kube kuhle nakwala into ezabuthelezi intombi kuze yogida nezakwalanga la kabuya khona siyacela ke mashenge ukuthi masimela ungabi simele obubi babuthelezi kube kuhle singeke siye kude kakhulu socela nje ukuthi babuthelezi ubukeleke isikhathi ke sishile bese saqhubeka nje masibancane ngoba ngesakuzwa baba bekusho kodwa ke ngicela ukuthi ubukeleke Wayidla ngaphezulu